Pozdrav svima i dobrodošli na Dragon PCG. U današnjem videu pričat ćemo nešto o smartfonu HTC One M8s. Za početak pokazat ću vam kako izgleda pakovanje samog telefona i šta je sve sa njim došlo. Kao što možete vidjeti, znači ovo je kutija u kojoj je telefon došao. I na prednjoj strani znači imamo naravno sliku telefona. Kao što možete vidjeti, sličan je prošlogodišnjem modelu HTC One M8, s tim što po mom mišljenju, znači to je samo moje mišljenje, možda se nekom naravno ovaj telefon ne svidi, ali po mom mišljenju je bolji u odnosu na HTC One M8 i kasnije ću vam reći iz kojih razloga. Na poleđini kutije imate znači na dva jezika specifikacije samog telefona i to je u suštini to. Što se kutije same tiče, inače ja ovaj telefon imam skoro 3 mjeseca, pa ću vam više govoriti možda o nekim svojim mišljenjima što se samog telefona tiče. U kutiji, znači pored telefona, dobijate i ove slušalice sa 3,5 mm džekom. Što se samog dizajna tiče, po meni onako lepo izgleda, ja volim kombinaciju crnog i crvenog. Što se samog zvuka tiče, imaju malo veći bas. Sad, da li je to do HTC-ovog softvera ili do samog slušalica, nisam uspio da odgonetnem još uvijek, ali s obzirom da ja inače više volim više basa u svojoj muzici ili u filmu koji gledam, meni lično odgovaraju. Pored slušalica, znači dobijate ove gumirane nastavke, također su crveni i znači ne znam da li možete da vidite, sad trudit ću se da vam što manje šuškam s ovom kesicom. Imate još, znači pored ovog para ovdje crvenih gumirnih nastavaka na slušalicama, dobijate još dva rezervna para, što mislim da je super. Također, znači dobijate adapter, odnosno sam punjač, koji je standardan vjerovatno za svaki telefon, kao i kabel, znači imamo standardno micro USB i USB 2.0. Sad, s obzirom da je ovaj telefon ceo od aluminijuma, ima nešto samo malo možda plastike, dobijate i ključić koji služi za otvaranje, znači ovdje ovo je microSD kartica, znači i imamo s ove strane nano SIM karticu, znači samo gurnete ključić unutra, pritisnete, znači s ovom iglicom pritisnete prekidač i znači ova vratanca se otvaraju. Sad, ono što sam ja dobio u pakovanju, sad ne znam da li je to standardno, ja mislim da jeste, ali dobijate znači i ovu silikonsku masku. Ovo što sam vam napokon rekao o svemu što dolazi u ovom pakovanju, prelazimo najzad na sam telefon. I još jednom da napomenem, u pitanju je HTC One M8s i kao što možete vidite, na prednjoj strani telefona sa gornje i donje strane displeja nalaze se dual zvučnici. Ono što vam iz svog iskustva mogu reći jeste da su zvučnici dosta jaki i ne znam, mislim ja lično iz svog iskustva, znači nisam čuo jače zvučnike na nekom telefonu.
Odmah pored gornjeg zvučnika nalazi se prednja kamera od 5 megapiksela koja snima u Full HD rezoluciji. Većinu prednjeg dijela telefona znači čini display i to je 5-inčni display, također Full HD rezolucije. U pitanju je Super LCD 3 sa 16 miliona boja. Opet nešto, znači svog iskustva, slika na ovom displeju je izuzetno oštra i boje su stvarno su savršene. Mislim, nemam ni jednu jedinu manu koju bi mogao da napomenem vezano za ovaj display. Sad, vi verovatno ne možete da vidite zbog loše kvaliteta moje kamere, ali sa leve strane nalazi se port za nano SIM karticu, dok sa desne strane imamo dugme za pojačavanje i smanjivanje zvuka, kao i port za micro SD karticu. Sad prelazimo znači, na zadnju stranu telefona i kao što možete vidjeti, sam dizajn telefona je dosta lep. U pitanju je znači brušeni aluminijum i znači također na zadnjem dijelu telefona možete vidjeti znači dual kameru. U pitanju je 13 megapiksela kamera glavna i ova kao kamera koja služi isključivo za dubinu slike je od 2 megapiksela. Odmah pored glavne kamere nalazi se i dual LED blic. Dosta jak blic, znači ne znam, pokazat ću vam neke slike na kraju ovog klipa, gdje ćete moći vi lično da ocenite jačinu blica, sam kvalitet slike prednje i zadnje kamere, kao i kvalitet displeja, pošto ja ću vam sad na primjer pokazati, ne znam, pretpostavljam da većina vas igra Clash of Clans, pa na primjer da vidimo koliko je telefon u stvari brzo, odnosno koliko će brzo učitati ovu igricu. Evo sad, kliknuli smo na igru i evo. Znači kao što možete vidjeti, dosta je brz telefon. Žao mi je samo što moja kamera ne može da prikaže pravi kvalitet slike, ali mislim, ne znam, uopšte stvarno lepa slika i boje su daleko bolje nego što vi sad trenutno možete vidjeti. Ja ću probati da vam to dočaram tako što ću staviti neki screenshot na samom kraju ovog videa. Sad nadam se da ću tome uspjeti. Nadam se da vam je ovo pomoglo, bar što se tiče izgleda telefona, da li vam se sviđa ili ne, znači svako ima svoje mišljenje. I naravno, toga treba da se držite, nemojte dozvoliti da bilo ko ubeđuju nešto što vam se ne sviđa. Nego da ja više ne davim, ajmo da pređemo na same specifikacije telefona. Znači ovako, glavna razlika između prošlogodišnjeg modela i ovog jeste u procesoru i u kameri. Znači procesor je Qualcomm Snapdragon 615 octa-core sa 2,7 GHz, dok je kamera, znači ta glavna, zadnja kamera je 13 megapiksela, kao što sam rekao, dual kamera. Što se interne memorije tiče, ona je 16 GB, dok je RAM memorija 2 GB. Sad, iz mog iskustva, čisto da znate, znači to 16 GB u stvari, pošto telefon dolazi sa prethodno instaliranim softverima i raznoraznim programima, znači vi nećete tehnički dobiti 16, nego ćete dobiti, ja mislim da sam ja dobio otprilike oko 9, tako, znači malo više od pola ćete dobiti slobodne interne memorije, ali nemojte ništa brinuti zato što ovaj telefon podržava proširivu memoriju, odnosno možete ubaciti microSD karticu do 128 GB. Ja mislim da nam je to više nego dovoljno. Sad, ono što je meni bilo bitno kad sam kupovao telefon
jeste baterija, odnosno trajanje baterije. I znači ovaj telefon ima bateriju od 2840 mAh. Šta to znači u praksi? Ovako, znači nekom normalnom upotrebom, sad šta po meni predstavlja normalnu upotrebu, znači onako kako sam ga ja koristio, znači igranje igrica, surfovanje na netu, ne znam, Facebook, dosta poziva i poruka s obzirom na moj posao. Znači baterija mi traje otprilike, znači ceo dan. Nekad, znači mi traje ceo dan i ne znam, izdrži tipa do 10 sati ujutru. Znači da kažemo, na primjer, da mi traje dan i po. Sad, da ne bude da je pretjerano hvalim, desilo mi se jedan dan, ali baš sam igrao sam igrice od jutra do mraka, fazon, probudio sam se, doručkovao sam, igrao sam igrice, pa sam ručao, pa sam opet igrao igrice, mislim, baš sam onako cijel dan proveo na telefonu. Bateriju sam punio 3 puta. Znači, čisto da znate, ovo nije neka velika baterija kao na laptopu i bez obzira što vam pričaju, nijedna baterija na telefonu nije predviđena za igranje, ne znam, 20 sati dnevno i tako dalje. Da vas ne gnjavim više, iskreno mislim da se nećete prevariti ukoliko se odlučite da kupite ovakav telefon. Ja se nadam da sam vam pomogao prilikom vaše odluke. Ukoliko vam se svideo sadržaj ovog videa, slobodno lajkujte, ukoliko nije, dislajkujte, komentarišite. Ja ću se truditi da vam odgovorim na sva moguća pitanja vezano za ovaj telefon. Ko bude hteo, naravno, bit će mi drago da se subscribe-ujete, pa se nadam se vidimo u nekom od sljedećih videa. Još jednom pozdrav od mene, ćao!